Karunya amat. Duit masih loba. Anjingnya. Bolo anjing mati sugan terek merek kita mulungan-mulungan kene teh hayang aing ih. Bangun lapar ya. Ajakan dahar ah. Karunya amat ya. Ih di kamari. Karunya amat. Lapar lain. Lapar lah. Ayo menuju orang. Mong lah kemarin ke ngawadul. Moal enak mah dibayarkan ke orang ya. Mong lah ngawadul. Tenang, duit mah aya. Serius? Hah? Iya tuh. Rehe amat ya dagang mencekil. Manya mencekil karep menang duit 2,5 juta. Pusing aing kieu mah dah mendingan balik. Ayo, tah. Bener ya. Mang, bungkus mang, karunya ieu lapar. Baraha? Lapar ibu sih. Baraha weh gocengeun. Alhamdulillah. Ya, bungkus. Aya nu meuli katambahan deui euy, lumayan. Lumayan ya tuh udah. Lapar lain. Lapar ya lapar. Wah, mantap ya. Nuhun, Mang. Bayar heula. Apa geus ditarik sih bayar mana si Bonan? Bos. Ya aduh. Bos ya. Bos ya. Bayar Bos aing mah. gratis naon ge. Aing mah bos ya. Mana? Jadi itu bos ya tuh. Hakan ku sia tah. Nu gratis dia mah. Aing mah nya mayar-mayar keneh mah tuh. Rek naon ge di jajanan itu aing nya tuh buka duit aing mah katipu deui wae si bos ngawadulan aing. Zile zile, zile zile, eu alerg Iar mile mile, mile mile Pe Maidan pentru tine, tine Să-ți dau un dar cel Anda lapar? Ini solusinya. Cilok raos. Cilok raos. Makanan jadul, rasanya mantul.